Kitondemo Steven atumanya mange anekurwa sebunge ya Nyaribari Chache iyo gotoka ase county ya Kisii kolengana n'umuteneri w'ekyombe kyobuchori n'echimbe be IEBC kurwa sebunge ya Nyaribari Chache ni gatebire buna aigo abarwandire bali bakuriye birogo bwewe MCA barokane ko babange obare M53 bamerete birogo byo MCA aho kurwa se asichwodi aho kurwa sebunge yo ya Nyaribari Chache ye county ya Kisii. Aigana samagajo Agricultural Training Center ATC me county ya Kisii asichia visi chia IEBC Nyaribari Chache cha Nyarira ko basemuro ingakia ye entambe ya beirororo yabaroniri bebiro ko nyara kweli kiekerogo kyobo jumbe nekerogo kia chiwodi chie bunge ya Nyaribari Chache na regeri abiri tukolio mweli yabali bonsi vale kweli iki ime yomo yobo kwene kyabaroniri bebirogo au ime bunge ya Nyaribari Chache nego IEBC ya enekiri abaroniri 12 ime kerogo kyobo jumbe Nyaribari Chache nemeronge 53 ime kerogo kyobo MCA asechiwodi sano ne mochire ime bunge yuo. The statistics are as follows. For members of National Assembly, we managed to register a total of 12. All are men. And for MCAs, I can give you the statistics. So for MCAs, this is the number. Baracho Ward, we've registered 12 male candidates. Kiogoro, 11 male candidates. Keumbu, 11 male and 1 female, so a total of 12. Kisii Central, 16. There is no female candidate there, so a total of 16. Virongo, 14 male. 1 female candidate, a total of 15. Ibeno 14, no female candidates, a total of 14. So the total number for male is 78 and female 2, a total of 80 candidates have been successfully registered. Nigongo ogete moni kiagera tuabere cleared for IEBC. Igoninko ogete nga kurwase constituency ya Nyaribari Chache abangi na babere ntuaba cleared asengenje yokwenda kurwanira kirogo kyoba MCA. Ekyombe kia IEBC ni ugatore gikarukia bene na abaroniri abo bonsi ba Nyaribari Chache ase bakwandira mangana mangi ayuara mu nabali bakurigiye kirogo kubwatira namo na IEBC kwene kibuna chikampeni chomorembe nyare kogendera ligu na machiko IEBC kubwatigwa matuke 53 goikobo chori obonene. Process ya very clear na IEBC ko dikuchikorigo burayogo nene to karambu ya mona sa IEBC gasaba kore nengia. Ramuna tuacha harmonize our draft campaign schedule. Ketora gene ko chisikari nto basa kwa kana chinkundi tokore campaign y'omurembe nende amwe campaign eterebya. Roiga tuwachire tuwafundisha runga kituo chikora chikura tukora chikura chairman nende abantu baminto muna mwacha mugantebi ikiruge keninje na ringo kora magendero muna nachire roiga iga IEBC ashikire ticheito kongo tebya abantu ba Kisii Central mumanyite gasiane ingokora amagendo natigirete magega onsi bingo cyane bakorere abaroneri nigo baita bamachika yuase batebire baragendera siasa ngia yo murembe ase chinsemo balengete kora Samarieta yonkoro kwa Wilfred Gusii urwegodi ya Kiogoro kandi tuatebi unga tokore chikura no murembe ndetara monde chikura tare pisa ya kiru chairi magiga yo gutwara rituko ritambe aiga sensemo ya ATC ngona barondo batebire bunambagendera siasa cyaba somorembe goikobo choryo bonene bo mutinyo 5 na 3 omwaka oyo kuri potere taseni kia Ndizi TV kurwaiga sensemo ya ATC Elietaliane